lishonile nine bengwazi kamahlokohla lishonile nine besilo yemukelane nadidindzaba takusihlwa lentaba entifunzelwa nguye Lawrence Matfunjwa ngaloke lulwimi lesiswati singakangeni kuda sibukele thambe embili elangeni lanamuhla. Tindimbane telibutho lengatsha lelichamuka etifundzeni totine titheleke esigodlweni eluthithini kulungiselela kugecwa kwelusekwane. Ndvunankulu welive lakangwane umhlonishwa Russell Miso Dlamini uthi emaswati ngiwo lokumele asukumele etulwe kuthuthukiseni ke lona ke live waveta ukuthi kuze live lakangwane lithuthuke emaswati kufanele ke alithanze. Indvodzana eneminyaka lengemashumi lamane igwaze umkayo loneminyaka lengemashumi lamathathu emanceba langetulu kwaleli shumi nesithupha lesigameko sendeke endzaweni yaseMotshane lamuhla ngetithuba tensimbi yesikhombisa ekuseni. Ngwanelo muhle nati ke letigcwele. Sitawucala ke ngikuxolisa ngwanelo muhle ngayo ke indzaba yethu yekucala lapho khona ke isasebhodweni itawuthi ingalunga sitabe seke sikudlalela yona sichubeka nato ke tindzaba ngwanelo muhle. Ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini uthi live lakangwane kuze ke lithuthuke kumele ke emaswati asukume ke etulu kube ngilo ke lalithuthukisako aphindze ke alithanze ke live lawo. Ndvunankulu welive umhlonishwa Russell Miso Dlamini uvetile ke nakathula yona inkulumo yakhe ukuthi kude ke live lake lathuthukiswa timali letichamuka kulamanye emave kepha live ke kumele lidlale lichaza ekuthi thuthukiseni lona kanjalo ke nelive lakangwane kuthengeke ke lidlale lichaza kuze ke lifike lapho khona selithuthuke khona ke noma ke selibalelwa kumave lathuthukile emhlabeni. Wachubeka waveta ndvunankulu welive ukuthi kude live lemaswati lithuthuke kumele wona emaswati ke adlale lichazale likhulu kakhulu kufa ikhathi ukuthi kumele ke live lawo alithanze futhi ke alinakekele kuze ke litawuthuthuka. Uphinze waveta ndvunankulu welive lakangwane umhlonishwa Russell Miso Dlamini ukuthi lokubanga ukuthi emave angathuthuki kuba ngito ke kukhwabanisa lokubonakele ke kwanza kakhulu eveni lakangwane. We call upon all emaswati to unite and recognize that only emaswati can develop themselves, for there is no country that ever develops out of aid. No nation that denigrates itself can develop. To develop, we must be patriotic, we must love our country, and we must support our own. Corruption remains a scourge that has spread its tentacles to all arms of government. However, government will not relent to fight corruption. The nation is called upon to expose and report corruption of any form. Ndvunankulu ubeseke uyachaza ukuthi hulumende utochubeka ke ayifake ke imali kutoke tekulima kuze live libe nekudlalo kwanele. Uvetile ukuthi kubonakele ke sivuno semabhontshisi lapha eveni kulomnyaka sikhula ke kakhulu ngoba kubonakele ke sikhula ngemaphesenti ilanga nga 175% lokuyinvo lokumthoti sile ke hulumende njengoba lokukhula ke kubonakele ke kuphinza phinzana. In line with government's policy to attain food sovereignty, this year's production of beans improved from 377 metric tons to 1,039 metric tons, an improvement of 175%. The Ministry of Agriculture, through the Eswatini Agricultural Development Fund, was operationalized, and more than 40 million emalangeni of soft loans for emaswati for their agricultural business. Etindzabeni channel emaswati King Lawrence Matfunjwa ngisembabane. Umfundisi Dr. Johannes okuthathekela abanye bafundisi ukuthi aseke bashumayele livangeli leliciniso futhi livangeli lelitoletha ukuthula khona ke emakhaya kuze ke kutophela ke lemisindvo lekhona emakhaya. Umnyaka ukahle umnyaka uhambe kahle. Lokukhona lengathi bonke abantu bangayithanza inkosi. Lokukhona ngathi bonke abantu bangatihlonipha. Lokusiphatha kabudingodi. Bantu ukushayela sebadlile. Awu ngathi banganciphisa kakhulu emgwaqweni ngoba dingodi idalwa ngiko kakhulu. Lengakusho emaswati akaphephe kakhulu uhambe kahle umnyaka
ngiphindze ngisho kulaba emabandla kuthi labahola emabandla abantu abansi kakhulu inshumayelo yekuvana inshumayelo yekuphila inshumayelo yekuthi bani bangaqabani kuqabana kwebantu sekwenze kakhulu nalamasondweni lokubanga kokuthi kugcine nebantu abafuna kakhona emasontweni bagcine sebengebede lithemba lokuthi na ungene esondweni ungenephi ngoba lisonto sathi ukuthi wonke umuntu ngisho lo natha tshwala ubalekela khona bantu labasemasontweni asebafunze ukuthi nabo bakholwe bakubambe lokukholwa bakushumayele bakuphile batawukhona abantu sibonke bayibambe inkosi nenqwala phela ikhona sesibuya khona nje sicalile inqwala encane kusho ukuthi sesibaliwe nakhona kangwane bangakhohlwa abantu ukuthi kangwane kufanele ukuthi baye abantu ngoba siphethwe la kangwane siphethwe inkosi Mswati losho ukuthi sonke asiyeni khona enkosini siyogidza incwala sibalwe nakhona eveni singagcini ninebe Nkosi Lenhle njengoba ke bengithembisile ukuthi indzaba yethu iyalunga lapho khona tindimbane temabutho letichamuka noma ke telibutho layo ke ingatsha letichamuka ke kuto tonke tifundza delive titheleke khona ke esigodlweni engabezweni lapho khona ke setovele dilungiselele yogawula lona ke lusekwane elayinini sesivele sinayo ke intsathelelo umsakato Kimberly Mavuso lotosithulela ukuthi sinjani nje simo khona nawo ke majaha akhombakalisa ke aphume ngawo yini umfutho kepha ke lokunenge sesitawuva ngayo sesivele ke sinayo elayinini asikuvusele sikubingelele Ncele emsakatweni nechannel Maswati akusemukele emsakatweni njengoba soshito ukuthi dindimbane netindimbane temabutho letitselekako la esigodlweni engabeveni tichamuka ke tifundzeni itotini etelivela seSwatini njengoba tichamuka kaho lapho khona ingwenyama emhlaba enkosi Mswati wesithathu itolo elikhiphile elibutho lengatsha ukuthi alihambe leyolala emphakatsini emvembili ngaphansi kwaba beshifu umsuduka lapho khona litawuse liyasuka khona lihlangana nayo ingwenyama la esigodlweni engabeveni sekuvele kunjalo ke libutho selivele lithelekile esigodlweni engabeveni ngetigodzi letihlukahlukene libutho lelicala kufika ke la esigodlweni libutho lelichamuka khona eMpumalanga esifundzeni saselibonjeni kwase sekufika lona libutho lelichamuka kaho lelichamuke ke nalingeni la esigodlweni lingena ngeMpumalanga yaso sigodlo wafika nalo ke libutho lelichamuka esifundzeni saseshiselweni elingiso libutho lelichamuka lapha embangweni umdlonga usetulu sibili kilo libutho majaha amaningi ngendlela mangalisakwa bulala inyoka uyabona ukuthi ingatsha iyulambele lomsebenzi losembi kwayo kufanele ukuthi ke wendeke njengoba ubheke ukuthi ingatsha ikhishwe nguye umnikati iyogeca lona lesekwane lena koloko kutawutholakala la esigodlweni engabeveni lomuhla inguyama naseyiphefumulela lona libutho kuyinyalo libutho solo liyangena nebuningi betinombolo solo aliphelela sikajwayelekile ukuthi kushaya lesikhathi libutho lisangena kodwa ngekuba kunengi kakhulu kwalo libutho kungako sibona namhla solo tinombolo tiyangena solo alipheleli umnyalo licala ke kuhlamela libutho khona ke emkhunjini lokusho kona ukuthi sele ngekuphelela umsila walo sodvutane ematfonje angathi noma khona yini lokunye longafisa ukuthi ngikuchazele kona ngaloko lokwendekako la esigodlweni engabeveli lomuhle ngova kahle Ncele shothi nje kafishane Ncela uchaza ukuthi tinombolo lonyaka tibonakele tikhula kakhulu talo libutho mathunjwa ingazivele lele sibona kolomuhla eminyakeni lophelile besibona tinombolo tinkulu ngendlela mangalisako kodwa nasibuka kusasa ngendeka ukuthi inombolo tiqhubeke tibe nenkondlulana lesibona namuhla kumbe ngelilanga lemishuqo ngendeka sibone inhloko yelibutho ithi nayingena emathangeni ngendeka umsila lutabe umkhathi uphuma la esigodlweni engabeveni nawubuka ngendlela libutho lelinengakhona uyabona ke nemajaha ukuthi umdlonga usetulu sibili amajaha ajabulile ukuthi avele afikile enkosini yemhlaba avele awulungele umsebenzi losembi kwawo ukuthi ahambe ayogeca lona lesekwane kanjalo nawo nayengengene solo ulisingathe njalo libutho lengatsha njengoba kusukela wacala umkhosi wencwala bekasolo ngene ayisingathile imbubo emhlaba igitsa wona ke umkhosi wencwala nengatsha boyibona leyo lebekade incane ikhona emikhunjini ngekwehlukana kodwa namuhla inombolo itsethulo kakhulu nemdlandla ungilolo sethulo mathunjwa uyabona ukuthi emajaha sayavele awumelekele umsebenzi kodwa ke libutho lisingathiwe njengoba ngishito ukuthi la wona ngengene usingathile
ikhona ke imbali la isingathelo nalibutho kanjalo nelithango likhona lisingathile libutho kwatise ukuthi onke amabutho la kanemisebenzi lekanayo lamanye amabutho ayeta atosingathi awukhumbula ukuthi nakusuka umnyaka kuba nawo umsebenzi welithango kanjalo ekhathi neminyaka kube nawo umsebenzi wembali yaloku sengumsebenzi wengatsha nawo majaha kanjalo nawo amabutho elithango nembali asingathile kulomsebenzi lomkhulu kangaka. Sibonge kakhulu Ncele kusathi sakuyinvo lenhle leyo kubona wona ke majaha aphume noma ke yona ke ingatsha iphume ngato ke tingane ngathi noma usekhona iNcele ngisekhona mathwenje. Yes Ncele mobuka nje sona ke noma sesibuka nje sona ke isimo selitulo kuleli langa lelingca izivele sime kanjani khona isimo selitulo lamhla mathunjwa sibonakala sihlonipha kakhulu libutho siyathi ukuthi imvula yayibe sibusiso njengoba itole ibhubezi nalibhodla ivele imvula yaqhuluka vele wonke ukuthi sevele ikhipha yona engatsha kodwa ke lomuhla imvula siyiboni nelanga besingaliboni kodwa ke besibona ukuthi nje limbonyile lilungiselela kona ukuthi emajaha khona ekushuca njengoba bekashuca igodzini leti ehlukahlukene kodwa nje uyabona ukuthi umdlonga usetulo sibili njengoba ngishito lakucala injabulo isetulo emajaheni sithemba ukuthi nalabo labasemakhaya basisethindleleni bayeta sebavele bayalungiselela ukuthi befike kuze ukuthi nalibhodla liphubezi lithi umthwalo saluba sebhokweni kuyawuvele kube njalo mathunjwa. Sibonge kakhulu Ncele umsebenzi ke kube ngulo lomuhle sibonge kakhulu mbukele ekhaya bengiyoke inzathele lomsakado Kimberly Mavuso lebe kasithulela nje ukuthi kuchubekani ke khona ke esigodlweni eNkabevele. BuyCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. BuyCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit BuyCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cement. At BuyCash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. BuyCash, buy quality, buy it less. Lese bake bafika kule ngca izivele yemshini lokukhombisa kugula lonako wena ungakachazi abawuvali umlomo kubo babe uma ngabe umchamo ungasaphumi ngendlela lefanele kunetinsinzi etimfinyezi kunenkinga esifubeni noma kuselukhalo kwenyuke ngemgogodla lo mshini uyatibonela wona nema-gearbox abo babe langasakhona ukufaka emagiya ngendlela lefanele sinato tipanela tawo imithi yethu yonke ine-flag yaseMerika kwatise i-approved and accredited by the FDA of the USA. The Eswatini Medical Christian University invites applications for admission to the Bachelor Degree in Medicine, Bachelor in Surgery, MBBS degree program. The MBBS program is fully accredited by the Eswatini Higher Education Council and enrolled its first cohort of students in August 2024. The Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree is of a 6-year duration. A total of 6 credits are required for the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree program. What you will need for the application process is the application form, recommendation letter, graduation certificate of final school, academic achievement document of final school. The deadline for application is on the 27th of February 2026. Applicants of primary selection through document screening will be subject to interview and examination. Finally selected applicants will be announced through the website and notified by email. Eswatini Medical Christian University. Excellence
through education. DBO Dagangwane informs its business associates, stakeholders, and the general public that its Lozita offices shall close for the festive period from Friday 19th of December 2025 at 1600 hours and reopen on Tuesday the 6th of January 2026 at 8 a.m. During this period, our offices and kitchen at Lutitini Royal Residence shall remain open. The main committee, management and staff wish the nation a Merry Christmas and a prosperous New Year. Bayethe, Banwapagati. Angiphinze ngikwemukele ngwanelo muhle kutoke tindzaba takusihlwa ngabuke lokukhethekile ngibingelele ngiphinze ngimukele labuke labasanza kuhlanganyela nathi kutoke tindzaba tetfu takusihlwa solo kutifunzelwa nguye Lawrence Mathunjwa sitochubeka natoke tindzaba ngwanelo muhle. Indvodza leneminyaka lengemashumi lamane lapha endzaweni yaseMotshane ikwazeke umkayo emahlandla langetulu kwekwala lishumi nesithupha kanti-ke umkayo yena bekaneminyaka lengemashumi lamathathu lesigameko sendekeke lamuhla ekuseni ngato-ke tithuba tensimbi yesikhombisa. Timphilo tebantfwana labatsatfu labangalinganiselwa ku-15, 8 kanye na-4 timphilo tabo ngeke tisafana ngaphandle nje kokuthi sebatinzanzani kepha basele nesitfombe lesingeke sicime emva kokuthi uyise wabo agwaze unina wabo emanceba langetulu kwa-16 aphinze amjube yinzamo babe beva akhala kabuhlungu. Lokhu kwendeke lomuhla ekuseni ngetitfuba tensimbi yesikhombisa endzaweni yaseMotshane. Ngekusho kwebemndeni labangakatsanzi kuvela bathi vele bekukhona kungaboni ngasolinye emkhatsisini walaba labathatheni lokungitsatse loneminyaka lengamashumi lamathatfu kanye nendvodza yakhe Thulani Gininza loneminyaka lengamashumi lamane 40 bathi soloke anyamalala ekhaya ngenyanga ya March eminyakeni lofile lokhu sekabuya nyalo ngenyanga yeNgongoni basola ukuthi kude kukhisimusi kanye nelethemba lokuthi batawulungisa nemkakhe. Ngebhadi akukabi njalo njengoba kuthiwa Gininza wahamba wabuyela emsebentini ngalesithathu wase uyabuya ngalesine wakhanza ke umkakhe angekho. Umkakhe uthe nakabuye lomhla ekseni wathi uconza endlini wabe amlandzela wangabe abuda wakhwela watehlela ngemukhwa wamgwaza emanceba langetulu kwa-16. Bantfwana lekuthiwa bebakatse babuya kuyawuthota naye uyise kwenteka lokhu bebakatse bangephandle bamuva unina akhala kabuhlungu aqedva indvodza yakhe. Lolo mdzala unele kubona bucayi balesimo wase uyaphuma uyohlaba umkhosi kubomakhelwane nabo labafike ngekushesha. Uma ke sifika kuleli khaya Gininza abengekho bemndeni bathi unele kwenda lobucala wabaleka aphethe isigubhu lebasola kokuthi yiMaster 900 njengoba lebetsikade sisendlini yabo unele kunyamalala naso sanyamalala kanzi ke lokhu kubenda basole kokuthi naye uyawudibulala. Emaphoyisa embube afike ngekushesha kuleli khaya afike ke enda umsebenzi wawo abese yacela sona ke sive ukuthi siwalekelele ukutfola lo msolo longuthulani Gininza waseMotshane loneminyaka lengemashumi lamane kanzi ke ukulitsabukisa endzaweni yasemagubheleni. Sibese sikhulumisana nelunga leParliament lenkundla yaseMotshane lo ukhutile ke lona monakalo waveta ukuthi lokhu akusiso nani sento lesikahle njengoba akusiso nesibonelo lesinhle kulabo labasakhula. Ke lesikuvanya lekuseni ukuthi lijala lapha ngasemphakathini eMotshane licobe umkakho. Tintho leti nje siyatekhuda ngoba kuletha sifundo lesibi kuthi umuntu abe nemandla etuka lomunye athathe noma umthetho awubeke etandleni kanti kukhona kukhulumisana nekuthi indzaba kuthi indzaba lengasolveki ayindzaba isolva ngekuthi bese niyalimatana. Siyawekhuda nje kule nkundla ngililele yona inkundla ukuthi yehlelwe ngile sigemegeme kwanengwenyama. Umchumanisi wesive kanye nemaphoyisa Assistant Superintendent Nosipho Mnguni uvumile lona mbiko. Kubika Nondobe Kuthabethe Tindzabeni Channel eMaswati ngina Lawrence Mathunjwa eMotshane.
kutoke temidlalo ngwanelo muhle. Licembu le-Express seliboshambeni ke benzebe ye-Engine Filling Station no Count lena midlalo ke isekelo ke ngayo ke imali letingulungwane letingemashumi lamabili 20,000 khona ke esifundzeni sakaHoho. Licembu lomshiyo Express libeboshambeni benzebe Engine Filling Station lesekele macembu langaphasi kwenkundla yaseNvonjeni kanti ke lemidlalo isekele ngemali lengu-20,000 balangeni bekathe idlalwa ngamalanga eKhisimusi kanti ke Mancambi kathe ayitolo lapho khona licembu le-Express lincobe licembu lenjakeni le kungumdlalo lobukathe ugijima sibili umnanzi ngendlela lemangalisako. Sikhulumisene nalo lobukeke kudlaliswa yona lemidlalo umnumzana Likhuleni lovetile ukuthi imidlalo ihambe kahle sibili wabonga na sponsor ukuthi abasekele kule midlalo wathi balungele nakumukela ke letinye ti-sponsor letawusekela ukuthi bafana bakhona ukudlala ibhola njalo. Siyabonga Ncele, imidlalo ihambe kahle kakhulu. Imidlalo ihambe kahle kakhulu kude nje imisindo lebekhona ngoba siqikelele ukuthi kungabi nale misindo nasponsor ojabula kwisigama lakhe likaHuliseki phansi. Kwecala kungaba kubonga nje kusponsor ukuthi asichase siba seNvonjeni. Bantwana bakhona ukuthi badlalane nemaholide akuKhisimusi. Sekungaba kucela ke nakulabanye ukuthi manje basibambise siNvonjeni League ukuthi manje kube khona labasichasa ngabona semalangeni betaba. Laba buke kudlalisa ibhola enkundleni yaseNvonjeni bavetile ukuthi bayinkundla bakwemukele ukuthi nalabanye labafisa ukubasekela emidlalweni basonzele ukuthi bakhona ukudlalisa imidlalo kude kuphele yona iminyaka. Ngikimba Mavusi endzabeni episode eChile eMaswati nisemshinandi enkundleni yetemidlalo. Imidlalo yenzebe ye-AFCON kubheke ukuthi ichubeke khona ke elangeni lakusasa kanti ke emave lasaseleke kuyo lena ndzebe aleshumi nesithupha 16 kanti ke lena midlalo itoqala khona ke kusasa ngayo ke insimbi yesithupha kanti ke kutothi ngalo lisonto likhethelo lelive lase South Africa lidlale nalo ke likhethelo lelive lase Cameroon kuyo ke lena ndzebe. Emave laleshumi nesithupha lasaseleke kuyo lena ndzebe yayo ke i-Africa Cup of the Nation liveke lase Senegal, iMali, iMorocco, iSouth Africa, iEgypt, iNigeria, iAlgeria, iVory Coast, iSudan, iTunisia, iTanzania, iCameroon, iBenin, iMozambique, iDRC kanye nayo ke noma ke nalo ke likhethelo lelive laseBurkina Faso. Lena midlalo ke kubheke ukuthi itawudlalwa ke ngalolu hlobo likhethelo lelive lase Senegal todlala ke nelikhethelo lelive lase Sudan, likhethelo lelive lase Mali lidlale nelikhethelo lelive lase Tunisia, likhethelo lelive lase Morocco lidlale nelikhethelo lelive lase Tanzania, likhethelo lelive lase South Africa lidlale nelikhethelo lelive lase Cameroon, likhethelo lelive lase Gibhithe, iEgypt lidlale nelikhethelo lelive lase Benin, likhethelo lelive lase Nigeria lidlale nelikhethelo lelive lase Mozambique, likhethelo lelive lase Algeria lidlale nalo ke likhethelo lelive lase DR Congo, likhethelo lelive lase Ivory Coast lidlale nalo ke likhethelo lelive lase Burkina Faso. Lena midlalo kubheke ukuthi icale khona ke elangeni lakusasa kanti ke kubheke ukuthi njalo ngelilanga kudlale ke imidlalo lemibili lokusho ukuthi utodlala wona ke emave lamane njengoba lemidlalo ibheke ukuthi icale khona ke elangeni lakusasa ngaye ke umgcibelo mhla ka-3 January umdlalo wekucala kutoba nguye komdlalo emkhathini welikhethelo lelive lase Senegal lapho khona kubheke ukuthi lidlale nalo ke likhethelo lelive lase Sudan bese kuthi likhethelo lelive lase Mali kubheke ukuthi lidlale nelikhethelo lelive lase Tunisia, likhethelo lelive lase Morocco kubheke ukuthi lidlale nelikhethelo lelive lase Tanzania udona ke setodlala mhla ka-4 January ngalo ke lisonto bese ke umdlalo logadwe ngemehlo labovu kube nguke umdlalo emkhathini welikhethelo lelive lase South Africa lapho khona todlala nelikhethelo lelive lase Cameroon ngalo ke lisonto bese ukuthi likhethelo lelive lase Egypt neBenin badlala kanye kanye ngaye komsombuluko mhla ka-5 January bese kuthi likhethelo lase Nigeria nayo iMozambique nato ke tidlale mhla ka-5 January kuyobe sekuthi mhla ka-6 January likhethelo lase Algeria lidlale nelikhethelo lase DR Congo bese kuthi likhethelo lase Ivory Coast lidlale nalo ke likhethelo lase Burkina Faso. Lobika kwethu indzabeni channel eMaswati ngilawrence Mathunjwa tithombe sitihlanganise khona ke tinkundleni tekuchumana. Ngenxa yaso sikhathi ngwanelo muhle titawuguca kephana ke tingakaguci ngalokuphelela sibukele betihamba embili khona ke elangeni lanamuhla.
Tindimbane telibutfo lengatsha tiphumeke ngetinkani tichamuka kutototine tifundza telive titseleka khona-ke esigodlweni eludzitsini kulungiselela kugeca lona-ke lusekwane. Ndvunakulu welive laKaNgwane umhlonishwa Russell Miso Dlamini uthi eMaswati ngiwo-ke lokumele asukumele etulu ekuthuthukiseni live waveta ukuthi kuze live laKaNgwane lithuthuke eMaswati kufanele alithandze. Indvodza leneminyaka lengemashumi igwazeke umkayo lobeka neminyaka lengemashumi emanceba langetulu kwaleya 16 lesigameko sendeke endzaweni yaseMotshane lamuhla ngetitfuba tensimbi yesikhombisa ekuseni. Tingako nine bengwazi kamahlokohla tingako nine besilo losakuvalelisa kutoke tindzaba takusihlwa nguye Lawrence Mathunjwa kubukela lokuhle enhlelweni letiyawulandzela nisale kahle.